Balaleli siyadibana njalo lamhlanje kuhlelo lwethu amaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule. Ngihamba nabafundisi bami ababili olamukelayo ngumfundisi uEsindlovu ngegama lenkosi ngithemba ngilithola liphilile lapha elikhona. Bafundisi siyalamukela ngohlelo lamhlanje. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli, siyaxhumana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule okhuluma ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyathokoza njalo ukuba nasihlangane lapho esifunda khona ilizwi likaThixo sindawonye. Sengathi uNkulunkulu angaqhubeka esiphathisa esikhanyisela isinikuzwisisa lamandla ukuthi ilizwi leli siliphile ezimpilweni zethu lenze umahluko. Umfundisi OB Mpofu, siyabonga. Siyabonga bafundisi, siyabonga balaleli. Ngithanda ukuthi singakayikhatshana ngikhulume ngogwalo iGreat Controversy. Ugwalo lolu silunika mahala. Ungathumela umbiko wakho kunombolo zocingo 0718444196. Khumbula umbuzo ngalokho esixoxe ngakho lapha. Khululekile uletha umbuzo wakho ngapha. Sizawukhangela sincedisane ukuze sikhule ekukholweni. Bafundisi lamhlanje sikhangela incwadi yokugcina ibandla lokugcina ngizama ukutsho njalo. Ngathi incwadi yokugcina yebo kodwa ibandla lokugcina kumabandla ayisikhombisa. Mfundisi uCK sithe sikhangela liphi ibandla kanje lamhlanje? Elise Laodicea. Laodicea. Yeah, uthanda ukuthi usibalele singakaxoxi ngalo. Kunjalo mfundisi. Ngizafunda usambulo isahluko sesithathu ivesi ngelika 14 ngisiya kuma kwelika 22. Yes. iBhayibheli lithi lona ke lakuso isithunywa sebandla elise Laodicea loba uthi nanku akutshoyo ameni, umfakazi othembekileyo loqotho, umqalisi wokudaliweyo konke kukaNkulunkulu. Uthi ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawuqandi futhi kawutshisi, kungathi ngabe uyaqanda kumbe utshise. Ngakho ke njengalokho ubuthuku ungaqandi futhi ungatshisi, ngiza kukutsaha emlonyeni wami. Ukafula lokho. Yes. Ngoba uthi nginothile, ngiphumelele, kangisweli lutho, kanti kawazi ukuthi ungohluphekayo, ohawulayo, ongumyanga, oyisiphofu lohambaze. Verse 18. Ngakho ke ngiyakweluleka ukuba uthenge kimi igolide elihlanjululwe ngomlilo ukuba unothe, lengubo ezimhlophe ukuze wembathe, ufihle ihlazo lokuhambaze kwakho, uthenge lamagcobo okugcoba amehlo akho ukuba ubone. Bonke engibathandayo ngiyabasola ngibatshaye. Ngakho ke tshisekela ukuphenduka. Khangela ngimi ngasemnyango ngiqoqoda. Uba umuntu esizwa ilizwi lami avule umnyango, ngiza kungena ngidle laye adle lami. Onqobayo ngiza kumnika ukuba ahlale lami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokhu lami nganqoba ngahlala lobaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Verse 22. Olendlebe akezwe lokho umoya akutshoyo emabandleni. Yebo mfundisi. Akuyendlalele. Siyabonga mfundisi wami. Ungakhangela ivesi ngelika 14 kula amavesi engisanda ukuwabala. Enxa ufuna ukusincedisa lokuthi isikhathi. Kwakuyisiphi isikhathi? Siyabonga. So leli bandla eLaodicea libandla esilifumana liqalisa ngo1844 lize liyefika ekuzeni kukaJesu kwesibili. Ngenye indlela ilibandla lokugcina siphakathi kwaleso sikhathi kaDesi. So okunengi okukhulunywa ngebandla leli kukhulunywa ngathi thina namhlanje. So ke ukuthi Laodicea kutsho ukwehlulela abantu, judging of the people. Singananzelela ke isigaba esihlangana laso uJesu esenza kusanctuary yasezulwini, isigaba sokucina lapho esakhuluma khona sathi wangena endaweni ngcwele ngo1844. So kulapho okukhangelwa khona amabizo kusukisela kwabafa kwakuqala abela kuze kuyefika ngitsho lathi esiphilayo. Kuyacubungulwa amabizo, kukhangelwe izimilo, kukhangelwe yonke into. So isikhathi sokwahlulelwa kwabantu. Udanyela eliphile esikhathini sokwahlulela ukucubungulisa. Yes. So ke lokho athi sikuthola kuDaniel chapter 8 verse ngelika 14. So ke yiso isikhathi esikuso lesi esebandla leli. So ke konke okukhulunywa ngakho ngaleli bandla
kukhulunywa ngathi thina esisesikhathini lesokugcina. Yes. Siyabonga mfundisi OP ufuna ukusitshelana ngebandla leli. Siyabonga. Engcenye ngingaphinda futhi ngigcizelele kusukela kumfundisi uCK ukuthi ibala lona leli lithi Laodicea. Libala elibunjwa ngamabala amabili futhi ayisiGreek. Ngamabala esiGreek lawo ngokuningi bawo. Kulebala lithi Laios elithi ukuthi abantu people. Lebala lithi Dikaios judge ukwahlulela. So ukuthi Laios Dikaios yikho lapho kuvela khona uLaodicea. So kusitsho ukuthi ukwahlulela kwabobani kwabantu. Idolobha leli lakhiwa ngundoda okuthiwa nguAntiochus II Theos. U-Antiochus II Theos umkakhe ibizo lakhe nguye wabizwa kuthiwa nguLaodicea. So ukuthi Laodicea kwabizwa ngebizo likamka Antiochus II. Yikho okuthiwa idolobha laseLaodicea leli. So idolobha laseLaodicea leli lali phakathi kwedolobha lePhiladelphia leColosse. Lali phakathi njalo lapho kwakuhlangana khona imigwaqo emibili eqhakathekileyo. Lali idolobha elikhulu ngaleso sikhathi ngoba lali lebhenki enkulu eyayikhona ngaleso sikhathi emhlabeni. So idolobha elamabhizimusi njalo lali amamarket amakhulu akuthengiselana lama industry amakhulu. Imkambo kunjalo. Edolobheni leli futhi kwakulinywa utshinda. Utshinda lolu ngaleso sikhathi ungakhangela ilizwe ngelizwe kulento elizigaja ngayo. Abantu baseLaodicea babezigaja ngotshinda lolu. Utshinda lolu babesithi bangalulungisa emchineni babelungisa ngalo amajazi amakhulu amnyama ayicazimula. Yibo babeziqhenya ngawo amajazi lawo bewagqoka. Ungakadluli mfundisi amajazi omkando anti nasesijayela amajazi ngakusiyazi. Hayi ngamajazi akhudumala kodwa wona hayi ngamajazi nxa ngakubeka ngolimo olula hayi ngamajazi okuzibonakalisa. Ukuzibonakalisa ukuthi kubonakala ukuthi uvele Laodicea njalo uphezulu nothile. Njalo futhi lapha eLaodicea lapha kwakulamanzi andikindiki ayelandwa ngabantu abavela umhlaba wonke bezohlala kuwo nje bezithokozisa khona phana bephumule. Amanzi lawa ayegeleza esuka lapho kuthiwa kuseHierapolis khona. eHierapolis lapho kwakuyindawo eyayigeleza amanzi abilayo. So amanzi lawa abilayo ayisithi angayehla eHierapolis kwakulomfulanyana okuthiwa nguLicus River. So amanzi lawa ayegeleza ngomfula lo abesesithi nxa egeleza laphana abelokhe siba ndikindiki. Nxa esiyafika eLaodicea ayifika esendikindiki. Unceda mina mfundisi ungakayikhatshana anjengalana yini abaze eZimbabwe ana elubimbi kunjalo ebhingi kuyabe kulamanzi abilayo khona kunjalo. So amanzi lawo wona ayisuke eHierapolis ebile abesegeleza ngoLicus River esesiyafika eLaodicea lapha abesekhudumala. So abantu nxa kungamakhefu babebuya bezohlala emanzini la kanjani akhudumala. Then kokucina engingakuthinta lapha eLaodicea kwakulesikolo esikhulu isibhedlela engathi isikolo sokufundisa odokotela. Esikolo lesi njalo kwakulomuthi wamehlo owawulungiswa ababezigaja ngawo futhi okuthiwa yiCollyrium. Kwakusazakala ukuthi ungavela uyethola wona lowo muthi ilihlo lakho linjani liyasila. So babezigaja ngomuthi walowo futhi ababenjani abebewulungisa. So idolobha leli laseLaodicea lali idolobha elinothileyo, idolobha labantu abazikhukhumezayo, idolobha labantu abazigaja ngezigqoko zabo ababezilungisa, idolobha labantu ababezigaja ngamanzi abo andikindiki, idolobha labantu ababezigaja ngomuthi wabo wamehlo. Yili idolobha laseLaodicea leli. Siyabonga mfundisi. Mfundisi CK usolana uJesu lapha ebantwini abalento zabo. Siyabonga mfundisi. Abalento zabo akuzeli ukudlula kuphela ngithi. Singakafiki ekusoleni mfundisi wami. Akukho uJesu akuncomayo kuleli bandla. Ikakhulu sinanzelela ukuthi antsho babe lezigqoko zabo zonizana zotshinda lwabo, babe lomuthi wamehlo. Kodwa kakuncomi konke khona lokho. Okwenza ukuthi angakuncomi ukuthi izakhamizi lezi zazithanda izinto zomhlaba. Imaterial esingathi materialism ngoba abantu babesithi konke abalakho abadingi lutho. So babethanda inotho yalapha emhlabeni. Okwesibili babe lokuziphakamisa. So ke ungananzelela ke uzabona ukuthi yikho okwenza ukuthi even lamabandla anamhlanje ivangeli lingaze lahamba kakuhle ngoba abantu sigcwele ukuziqakisa ukuziphakamisa ngesindebele ukuthanda inotho yalapha emhlabeni izinto yikho sokusenza
ukuthi ivangeli lingahambi ikuJesu ke sokala lutho aluncomayo ngebandla leli ngoba izakhamizi azixele kulezo zinto siyana lesikhuluma ngalo eFiladelfia kulomehluko omkhulu kakhulu so ke akukho ngitsho akuncomayo lokukodwa ingcenye khonapho ngikhumbula uFirst John 2 ivesi 15 usiya ku17 ethi yona lingathandi umhlaba lento zayo ngoba othanda umhlaba uthando lukababa kalunjani so uJesu wayengeke wabuka ibandla elithanda izinto zani zomhlaba ngoba othanda umhlaba uthando lukababa kalunjani kalukho kuyi maye mfundisi omunye uzathena ngcono ngingagezi vele enhle ngiziyekele ngoba ngingageza sengithanda umhlaba into zomhlaba ngigqoko lokuzigqoka ungaqedakaliyo yikho yini esikutsho ayisikho esikutsho kule nto okuthiwa ikudlulisa amalawulo ukugeza umuntu abe smart agqoka into ezismart into enjani enhle kakhulu kodwa umuntu nxa esekhonza impahla esekhonza lokuzicomba lokwenza ezinye izinto angadalwanga mhlawumbe elazo ugcina sokusiba isithixo sakhe yikho lokho sokusiba yini yikuthanda umhlaba ngoba sedlulisa amalawulo lokunye bafundisa abantu uzobe sithi bona imali impande yesono iBhayibheli kalitsho njani lithi ukuthanda imali lithi ukuthi imali lithi ukuthanda ngoba ihloka kumbe ingqamu esandleni somuntu omubi uyabulala umuntu kodwa esandleni sika mama olungisa isithebo yasika abantwana badli yasika abantwana badli ngibona ngazathi kuhle sikube ngaleyo ndlela uJesu yasola lapha mfundisi ophi siyabonga uJesu ngingathi mina kulezinto ezintathu nxa ngingakufinqa azisola kuleli bandla ngasikhangela ivesi ngu15 sisiya ku17 uJesu usola ibandla laseLaodiceya uthi yena ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba kawuqandi njalo kawutshisi ngiyafisa ukuba ngabe uyaqanda kumbe ngabe uyatshisa so ibandla leli libandla elindikindiki akuchasise mfundisi ngabe undikindiki abanye abezwe ukuthi uthini libandla elingazakali ukuthi liqinile esihlahleni kumbe liqine emhlabeni ngiyela ngikubeke ngale ndlela nxa ngikhuluma ngokuba ndikindiki kwebandla leli elaseLaodiceya la kulezinto nje ezingaveza ukuthi ubundikindiki bebandla into enjani isibonelo ukuthi owakuqala umuntu ongathandiyo mhlawumbe ukukhuleka lokuba liBhayibheli umuntu wakhona uyathi ngumKristu kodwa kathandi ngebizo kodwa kathandi ukukhuleka kathandi ukubala iBhayibheli kathandi kuyenza intando kaNkuluNkulu umuntu angathi uNkulunkulu mina ngiyamthanda kodwa sike sakhuluma iviki epheliwe lapha ngendaba ukuthi ibandla leFiladelfia laliphuma lisiyachumayela omunye umuntu uyathi ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa kalasikhathi izenzokazi jengisa kalasikhathi sokuyadinga abanye abantu abalahlekileyo so okunye ukuthi ibandla leli liyabe livele liqhathisa izinto zomhlaba kwesinye isikhathi umuntu wakhona uyababhizi ngezinto zomhlaba azaswele lesikhathi sokukhuleka lokukhonza uNkulunkulu lesikhathi nje esokuya ngapi enkonzweni egijimisa into zani zomhlaba kulomunye umlobi engimthandayo lapha angazi kumbe ngingamfunda okhuluma amazwi ngabantu abandikindiki lapha uthi yena half-hearted Christians are worse than infidels for their deceptive words and non-committal position leads many astray the infidel shows his colors the lukewarm Christian deceives both parties he is neither a good worldling nor a good Christian Satan uses him to do a work that no one else can do. Umlobi lo uthi yena abantu amaKristu amahafu lawa kuthiwa ababi ukudlula umuntu ongakhonzi. Kodwa umlimi ngangimkholo ngakulamlimi. Yikho kutshiwo nguJesu lapho uthi ngiyafisa ukuthi ngabe uyaqanda kumbe ngabe kunjani uyatshisa. Ngoba umuntu ongakhonziyo kulula ukuthi uNkulunkulu amncedise ukuthi anjani aphenduke. So kuthiwa lapha abantu laba balamazwi adukisayo ngoba kwesinye isikhathi ukuthi abantu bethi uzibani ngumKristu bengabona uzibani esentshontsha besazi ukuthi ngumKristu abantu bathi bathi amaKristu ngamasela antu uyabona so umuntu lo usesiba ngumgoqo ungaqhubeka ubala umlobi lo uthi yena abantu laba kuthiwa bayenza umsebenzi uSathane abayenzela uSathane umsebenzi ongeke wayenziwa ngabanye abantu ngenxa yani ngoba nxa bese church bayadisturb umsebenzi webandla kabasebenzi nxa sebephume phandle banika isibonelo singayisiso abantu abanjani abangakhonziyo so abantu abangakhonziyo kabangeni echurch ngenxa yamaKristu angamahafu ngoba bathi abantu bechurch ngamasela abantu bechurch izifebe bebona umuntu ongumKristu wesihafu echurch ngalumsebenzi kawuhambi ngoba bebedisturb so benza umsebenzi ongumgoqo phakathi echurch lo mgoqo futhi phandle kwechurch yikho kuthiwa bayenzela uSathane umsebenzi ongeke wayenziwa ngomunye umuntu so kungcono ukuthi umuntu ngabe uyaqanda
kumbe ngabe unjani uyachisa njalo ibandla leli kuthiwa owakuqala lalisithi lona linjani linothile yiluhlupho loludokhiya bathi bona banjani banothile kabaceli lutho ngaphi emuntwini njalo bathi bona bagqokile abavela badinga impahla ngaphi emuntwini njalo babe sebesithi bona bayabona bathi bona balolwazi bayabona kodwa uhlupho lwabe ukuthi kabakwazi ukuthi kabala lutho kabakwazi ukuthi kababoni so yilo uhlupho kumbe ngithi imikhuhlane emithathu yebandla lesidokhiya ukuthi bathi bona banothile ukuthi bathi bona banjani bagqokile kabadinga impahla emuntwini ukuthi bathi bona banjani bayabona bayazi kodwa bengazi ukuthi kabakwazi. Siyabonga udokotela uJesu uthi kuyini okudingakalayo mfundisi CK. Siyabonga mfundisi wami bandla kulelapha kakhulu. Sizaphinda uSambulo ngo3 verse ngelika 18 no 19. Yes. Uthi yena ke ngakho ke ngiyakweluleka ukuba uthenge kimi igolide elihlanjululwe ngomlilo ukuba unothe. Lengubo ezimhlophe ukuze wembathe ufihle ihlazo lokuhambaze kwakho. Uthenge lamagcobo okugcoba amehlo akho ukuba ubone. Ngamanye amazwi udokotela onguJesu mfundisi wami uletha imithi le emithathu owakuqala la ukwenzela ukuthi abazalwane bacaca nje isintu sithi caca bhoko ubuhle ungakayikhatshana mfundisi ubuhle anti udokotela kafani dalwane engimzwe asize imqambo ukuthi ngizwe ngapi ubebhalela abantu isawa uthi azoze ngimqambe lo ubebhalela wonke asodokotela kodwa lo nguJesu ukhuluma kuyikho kakhulu ngoba nguye la kuthi khona i-description ngoba lo nguye umnikazi wethu uthi yena ke okwakuqala lapha njengoba iBhayibheli lisitsho uthi yena ke thenga kimi igolide elihlanjululwe ngomlilo so lapha nxa ekhuluma ngegolide elihlanjululwe ngomlilo la uveza into eqhakathekileyo ekhulunywa nguJakobe kuncwadi kaJakobe wesibili ivesi ngelika 5 nelika 14 le lawa ngizawafunda amavesi lawo ivesi ngelika 5 uJakobe isahluko sesibili wesibili isahluko sesibili ivesi ngelika 5 uthena ke zwanini bazalwane bami abathandekayo bayibambe incwadi kaJakobe isahluko ngibani sesibili ivesi ngelika 5 lelika 14 uthena ke zwanini bazalwane bami abathandekayo uNkulunkulu kabakhethanga yini abayanga emhlabeni ukuba babe ngabanothileyo ngokukholwa lezindlamafa zombuso awuthembisayo kulabo abamthandayo. Ngamanye amazwi lapha ke ugcizelela ukuthi okuqhakathekileyo kuNkulunkulu yimisebenzi efuqwa ngokukholwa itshengisa uthando lukaNkulunkulu yilo igolide elihlanjululwe ngapi ngomlilo uJobaza akhuluma ukuthi indlela zami uyazazi nxa esezihlolela uNkulunkulu uzangitshengisa ukuthi kumele ngihambe njani indlela mfundisi ukukholwa ungazenzisiyo lo yes kakula kumanga akula manga akula kusenzisa uvesi ngu14 abe sesithene kabazalwane bami kusizani uba umuntu esithi ulokukholwa kodwa engelayo imisebenzi na so umuntu olokukholwa vele ukukholwa kwakhe uzakutshengisa ngani ngemisebenzi umuntu wesibili asipha wona lapha umuntu wesibili lapha asipha wona isembatho esimhlophe okuyizenzo zokulunga uJesu nxa esephila phakathi kwethu nguye ozaba ngumthombo ukuthi sisibonakale ukuthi uJesu uphila phakathi kwethu so ke ukuthi isembatho sokulunga esisithola kuJesu ayikho ukulunga esidingela khona okwesithathu futhi ibaleke ngithanda umfundisi uthi thenga umuntu uthenga into oyifunayo into ongayifuniyo kanjani awuyithenga okwesithathu abe sesithi umuthi wamehlo ukuze ubone umoya oyingcwele oza kusitshengisa ukuthi le yiyo indlela eqondileyo le kayiqondanga ngiyabona ungakayikhatshana mfundisi lobabili lo ingakayi ku-OB ukuthi khona umuntu ogulayo ongavumi ukuthi uyagula uncediseka njani akancediseki mfundisi wami yilo uhlupho lolodokhiya ulodokhiya uthi mina ngile zinto zami labhenka amali emali kanti vele ngifunani ulodokhiya uthi mina ngile ngubo zami engizigqokayo ngilezigqoko zami so ngezinye indlela lapha sibona ukuthi
uNkulunkulu nguye osaziyo ukuthi mina nginjani ngaziwa ngobani uNkulunkulu akuyi ngokuthi mina ngizitshelani yebo kufana lomuntu ohamba esiya kudokotela athi mina ngibulawa yisisu kumbe njani udokotela ngaqambi lokho kumhlupho udokotela afika amfaka emchineni athi hayi wena uhlupho lwakho likhanda lo mina athi hayi mina uhlupho lwami yisisu antu uyabona kodwa ofundele khona lokho ngololwazi kukhona lokho ngubani so lapha sibona ukuthi uhlupho lolodokhiya yikuthi libandla elizimakela kufana lomuntu obhala umhloliso aphinde azimakele azifakele 10 out of 10 yena echaye 0 antu uyabona nxa uexamine sebuya athi but uchaye 0 ama-answer akho onke la kanjani kayisiyo kodwa athi hayi mina ngichaye 10 mina so uhlupho uJesu alalo ngathi ezikhathini lezi anti yikuthi sithi thina siyazi yebo sithi thina sinothile sifundile sokulama college sokulento eziningi ezenza ukuthi abantu baphikise ilizwi likaNkulunkulu elicacileyo kodwa uNkulunkulu uthi mina yimi enginjani engilaziyo so lalelanini khona lokho enginjani engilitshela khona abantu abaningi okuza kwehlula ukuthi basindiswe yikuthi bathi bona ba right yikuthi bathi bona balakho konke yikuthi bathi bona bafundile kodwa bengazi omunye wathi wena awukwazi ukuthi awukwazi wathi njalo ungazi ukuthi awukwazi luhlupho kakhulu kedisa mfundisi khonapho ukuthi isithembiso esikhona isiphi ngithanda ukuthi nxa singakayiphushi ke sikhangele khona okade ukhuluma ngakho siyabonga isithembiso uNkulunkulu uthi yena lapha ngoSambulo 3 verse lika 20 ibheka ngimi ngasemnyango ngiyaqoqoda uba ekhona ozakuzwa ilizwi lami avule umnyango ngiza kungena kuye ngidle laye adlelana kulo onqobayo ngiza kumnika ukuhlala lami esihlalweni sami njengobana lami nganqoba njalo ngiza kumhlalisa esihlalweni sikababa so uJesu uthi yena owaqala uthi yena uyaqoqoda into uJesu ayivezayo lapha ebandleni laseLodokhiya ukuthi kabambi ngamandla ke ngakhumbula ngaba umuntu ngomfundisi ukuthi umuntu oyesala ukukhanya ithumba wayebotshwa ngomchilo kunjalo lalimbopha sibili limbophe kudinga amadoda aqinile bamfitizele phansi kanywe kunjalo kodwa lapha akabophi ngomchilo kabophi ngomchilo uthi yena ngiyaqoqoda awusoze umbonise ngenile ungazange uthi khamini uyaqoqoda so umnyango okhulunywa ngawo lapha inhliziyo yami uJesu uthi ngiyaqoqoda ungamvumela yini ukuthi angene uJesu uthi yena ungamvumela ukuthi angene ahlale kuwe uthi yena ekucineni uza kudla lawe okutshengisa ubungane ukudla okukhulunywa ngakho lapha ukudla kwantambama okwakuqhakathekiswa ngezikhathi zeBhayibheli lapho amakhosi ayinxusa abangane besidla kule dile elikhulu so uJesu uthi ungamvumela ngingene enhlizweni yakho ngiza kuya kudla lawe udle lapho abesithi yena ngiza kuya kuhlalisa esihlalweni sami wahlulele umhlaba ngeke uhlalise esihlalweni sikaBaba wahlulele umhlaba isithembiso esimangalisayo kodwa uLodokhiya kumele avule umnyango wani wenhliziyo ngoba uJesu kabambi ngani ngamandla ulindile ukuthi ngimvulele ulindile ukuthi ungivulele abesengena mfundisi bafundisi incedani sesiyaqhiba kuyini kanti vele ukuvala eminyango ngoba antu uyaqoqoda ngizama ukudinga ngoba ukuthi ngiyaqoqoda lina lenza isiGreek impofu enqele ngachasisa ngabona into ayenza ngenzi ame uyaqhubeka isenzo esiqhubekayo ngizama ukuthi manje nxa umuntu eqoqoda ngithi siyakwazi lathi emakhaya la nxa umuntu uyakhuleke esangweni lomuzi wena ophakathi ungavuli uyazasuyela kunjalo yumfanekiso okhona lokuthi nxa umuntu engabelokho eqoqoda kasoza aqoqode kokuphela uzaqoqoda nxa engabonthi lapho kabafuni ingene uyasuka anjani ahambe ayengena lapho anjani anyukelwa khona singaba lendlela yini bafundiswe ukuncedisa abalaleli ukuthi uJesu uqoqoda njani ngiyanika isibonelelo kanti siyakhuluma khathesi kunjalo omunye usilalele uqoqoda yikho kanye uyabali ugwalo kungaba yikuqoqoda yikho kanye ukuthi sibancedise ukuthi bangaqabanga ukuthi bazakuzwa unya ukukhaya esifubeni kukhaya umoya ingcwele uyakuncenga nxa ufuna ukwenza into errong umoya ingcwele uyakuchayisa ngovalo indlela kaNkulunkulu yokwenza njalo ukuthi into le kakunjani kayisiyo nxa ubala ugwalo umoya ingcwele uyakuthi into le phela wena uyenza so kodwa kumele unjani uyenze ngale uNkulunkulu uqoqoda ngendlela ezinjani ezehlukeneyo kodwa abantu abaningi uyabezwa abanye bethi uNkulunkulu ngiyamthanda kodwa nxa sokubuya emalini
hayi ngiyabeka iBhayibheli eceleni uNkulunkulu ngiyamthanda kodwa ngaso kubuye ugqokeni ngiyabeka iBhayibheli eceleni kodwa uJesu ngeke angene enhlizweni lapho kubusa khona imali ngeke futhi angene enhlizweni azoncedisana ukubusa le mpahla uJesu ungena enhlizweni lapho avunyelwa khona ukuba inkosi yamakhosi akangeke kavumi kubusa ndawonye lokunye okuyisithixo engabe ngukhona njalo kule ngoma mfundisi Khethi ethi ngqongqongo ukhona onqonqothayo eminyango kuthiwa kuthandele ukhula ingoma lanitsho njalo ithi luvale esivalweni kungavulwa kanjani nje abantu ngoba kulokhula oluvale ukuthiwa umfundisi abanye kulokhula imali abanye ukukhula lokuthanda umhlaba lento zawo abanye bathanda umbangazo unjalo mfundisi wami ukhula lolu lungakhitshwa njani singabancedisa njani abalaleli ukuthi ukhula lolu kalukhitshwa ngoba akulamunye umuntu ongavula ngaphandle kwami kunjalo indlela esingabancedisa ngayo mfundisi ukuthi antsho uNkulunkulu vele ukhuluma kithi ngonembeza so ke umuntu angahlala ekufundeni ilizwi likaNkulunkulu lasemthandazweni kulula ukuthi lolo khula lwenze njani luphume lokuthi ungafunda ilizwi likaNkulunkulu wazi ukuthi lokho yikho kumele ukwenze uyekwenza ngoba sibonile lapha isibonelo esihle lapha sokuthi abazalwane babephila lokho ababe bekufundile lanxa izinto zazinzima khona kuyakhipha ukhula lungaphuma umnyango wenza njani uyavuleka uvesi ngo19 athi angibathanda ngiyabasola ngibajaya so uJesu ukhuluma amazwi la lukhulu ukwenza ukuthi akhiphe lo lukhula ngizama ukuthi ngithi mina umzwangedwa umuntu uyawugqibela yini kuyenzakala isikholo kuba lenkani kuyenzakala sesikhuluma wena ongalaleli kunjalo kuyenzakala khona kunjalo kuyingozi ngoba umzwangedwa ungabulokhu ukukhuza ubulokhu ugqibela ukukhuza ubulokhu ugqibela uyagcina usuzithulela ngoba uyabe usutshengise uNkulunkulu ukuthi into uNkulunkulu ofuna ngiyenze mina kanginjani angiyifuni uNkulunkulu kabambi ngamandla agcina sithi hayi mntanami ngiyahlonipha ukukhetha kwabani wakho abe sekuyekela so kuyingozi ukugqibela umzwangedwa ukukhuza balaleli kukhona umhambi eminyango itsho njalo enye ingoma uJesu ngiyoqoqodayo nxa silalela abafundisi bekhuluma kanje uJesu uyaqoqoda umbuzo ukuthi wena uzayivula yini inhliziyo yakho olamandla okuvula nguwe olelungelo lokuvula nguwe ngilomthandazo nxa sigqibayo ukuthi vula inhliziyo yakho uJesu angene kwenye indawo uthi uPaul bafundisi ungayenzi belukhuni inhliziyo yakho kunjalo nxa usizwa uJesu ekuncenga vula inhliziyo yakho uvalo lonlana lokuthi nguJesu oqoqodayo lizwi likaNkulunkulu ungalugqibeli ungabulali umzwangedwa ngithemba lokuthi leli lizwi abafundisi abasinike lona lisiphathisile liza kusiphathisa kakhulu ubana sivule inhliziyo zethu uJesu angene aphile lathi kasidibaneni kuvikelizayo njalo silalele indaba ezimnandi phezulu kwezinto zonke uJesu kabe ngumngani wethu siyabonga